I sa djecom. Znate što je mene sa djecom najviše ubilo? Kad je moja Erika još bila mala, pa je nekad znala mene žena poslati po nju u vrtić. Ko ima djecu koji vodi u vrtić? Znate kak je to? I onda nekad žena mene pošalje, ne znam da li znate, ti kad dolaziš u vrtić po svoje dijete, ti kao otac bi trebao znati točno koja je njezina robica. Ali znate za to? Ja sam uvijek mislio, pa jebate, nije toliko mala, znaš, pa ona zna, valjda, znaš. I onda dođem u vrtić po nju, pa nju pitam. Znaš, gledam, Ljubav, je li to tvoja jaknica? Kao, je. Pa čekaj, nije ovo tvoja? Je. Ti mater. Ja sam poslije toga skužio, znaš šta, bitno je samo da dođeš prije drugih roditelja. Ja dođem prije drugih, ja nju ko da kradem, jebote, ti si Erika, dođi brzo. I onda ona, tata, šta da obučem? Neko, znaš šta, obuci šta god hoćeš. Ajmo se igrati da si ti moja shopping kraljica, pa se ti lijepo uredi. Onda ona krene birat, pa jaknice od jedne curice, cipelice od druge, šal od tre, ona se uredi najljepša, jebote. Tata, ja najviše volim kad ti dođeš po mene, da. Rekao, normalno, ljubavi, tata tebe voli.